sciatica. Tu as see, wow, see the moon, show, 1 and 2, 82, CCH, the Kuro, want to me, Gina. Mawo, Yaria, Unani Mutiti, Yaria, Sompa, Unani Mutiti. Now one Bamanako, 21st Bamanako, one now bet you are see 21st bet you are see 21st clinic, bet to see a ticasi, go you. Siatiki Bonivia, the show sissy, because you will not say Siatica making Uburuma, Ubebugo. 21st bet you are see, that's a first bet in the 10, 21st bet in the 10. So doctor, I can't walk, I can't sit, I can't stand, I can't sleep. Dr. Blessed Foster, Dr. Sementia, Dr. Blessed Foster, Canada was I want GA, na me babu boss way, baby the friend, I was about here, bro the friend, no I want Outstanding Medical Excellence Award for Quality Health Delivery in Ghana. Most Oriental Herbal and Alternative Health. Okay, I was here for Mami Mwakwaba, Emma Healing Point. So, a Jumadias from Kwa. 21st Clinic, the sciatica expert for Adaroma, Ena, Ode Jumadi, Ede Ebro. A Apumdin, a home como, Ena, Yedi, no cranny, and Penisa, Obibenya wa, na Ifriade, Amaman Kamasem, a Ade. Na ejumadi no kwasem ni se ho kadoso efri se enama fidie so no efa over 20 radio stations across the Ghana mesre se jumadi no ba bia ote enka fri bia no ene enka esese Dr. Blessed Foster, the award winner, the sciatica papa ono ena da bia wode ebro ene ayesi intifu ni ho a pejafu ewo ho ene watia ne na chi kakra etimosomfo ene yefami Alhaji Tofik me na matransia yedi djumadi edi ebro hye so ene eye edel ada stronko kwan so kranti assalamu alaikum bichia obia djumadi no enam Sompa 93.1 FM no ebesan so atwa edi afa Sompa 98.9 FM ewo sunwan brekona no esan so ewo Sompa TV se Facebook ana YouTube ena opese wo share yen ewo ho a YouTube no eye Sompa TV o subscribe a me pacho na o like na wa share na obia timi ahwebi every say ebia na wuni sika de beto aduro ama obi but enchechire we a 21st Clinic the sciatica expert for edebre wo no wo share the mano a etise wa carry sika na wo de ama ne se omfanto aduro etimesro share ma wonua enhwe bi sanso and a Facebook no enso eye Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM Brekona no uba Facebook eye 21st Clinic and a 21st TV and also eye YouTube ho nyina no ubenya dwumadie live na onim sa don hwere ba ko a eda ya nimu no don hwere a emu dru na ene mensa aka Dr. Kunyini ba ko a ene wabe wo yen na ene sukwa ye bedo ewo healing point mu no wo ye bema ehiawo wo ye oba ehiawo wo ye ababa wa afei ene wasisu a opesa wo bobra me ba chew ene adisua no eye sronko bomoden se obekoso ama wafidie no ada Sompa TV ene Sompa 93.1 FM se ubowura enkranman mu a eye power 97.9 ubenya live ewo ho connect ewo takrade ubenya ewo ho sanso ena Fabia FM ewo enkranza headquarters 121st Clinic headquarters ewo Dynamite ewo takwa kama ena na JE enso ewo adura Kachire FM ewo Brekum sanso ena Sources FM ewo Goso Winners FM ewo Debiso ena Radio Rainbow enso ewo Debiso ha
when what debiso yeah ɛna okɔ FM ɛwɔ enkɔkɔ FM but modern say ho nyina no wode ofidie no ɛbɛkɔ so adaho Eastern FM so ɛyekofodua ɛna Sompa 93.1 FM Kumasi ena Sompa 98.9 FM enso ewo Sunyan omu nyina abie no kuha obia eden na fidie no ato ha baabi a wote enka free bia nso no wei eye healing point bre ena aduro no na onim say ye the hard news for the week edi brew na ene dachi hima papa bi Doctors atrasi. Doctors akwaba. Yeah, Jatofi. Na ho ti saying. Boko na unso. Nyankopon adom. Ye share ya chepa. Say sa me pension kakra. Na last week me ti say na doctor Ebisa o say health news ana wo de ba no so bia wo ba bia na nani je ho. News ba ko bia de betwa mu say hwehwemu a kire say o ye bema o yero honom no fo a eboa wo. Enti wahye nkurane ahye den a kire say no fo ne de yenyaa nom ye be koso anom a na untwa no fo no na bi me dem atwa sem papa ntwa na me dem atwa me sem papa ntwa enti me dem atwa ana me boss so ntwa say say doctor ntwa wono twa na me twa Dr. Mafu we try. Anya Dr. Mafu asa me kan fa me share Dr. Mafu be ka Dr. Blessed Foster we try. Okay, one dem me share dem bisa no. Me bisa na hwe. Okay, ye be bisa ma me ahwe. So we try. Okay. Eti doctors hot news for the week no. I say obubo bi so kire me no me ye mo hye me say yade bi asan so ayiniti. Enti me ni mahwefo eni matiefo aye ready a ye twen news what they MIA. Okay. Tofi me dasi pan so me sa akonya we. Me fa healing point so anase Sompa 93.1. Echia nkremofo nyina emomo afisiapa edo ada. Omu dede omu nja ebi na yes ye wa ye aduma. Omu dede omu nja ebi na health news of the week in India. Yes, anya news for fra yare be a friend in Mabeg virus be asan yi ne ti e Ghana. Say I was obi biara ehwe ne hu ye. Akwakoye say Ebola na e betwa mu no. Akwakoye say no. Ba we so ma wo minimum ye kro sa esa na wo tinto so kra betime hu moja wo anase obi betimi afe. Official news so na me keka. Okay. Obi ono ma obefe. Official na moja anase obe kotolet bebre na moja wo nti so hu sa na me we a wo sa wo do ani che hospital because Ashanti region are recording new 2 new cases e Ghana. That's a new virus. A new virus Mabeg unity e wo man mu te wo say ye very careful na ye hwe ye hu ye ye to so na ye ko news foforo mu ye nnuane ndura ya ye di wo ye di e wo nnuane mu a ye nya nnuane bi ho no ma se ye di a yenya vitamin D wo mu. Okay. And even anopa area so yenya vitamin D wo mu. Na abanenti yes Ghana for ye nipa bebre na e like vitamin D. Okay. Nipa bebre e like enti Dr. Samuel Sechi our Department of Molecular Medicines na the tuja say e wo say ye very careful na sa vitamin D ehia mani padua no say ye be ye adwuma abrani na e ka enwane nura ehia ma ye ho nti ye wo say ye shine nso na ye nya ne more e wo ni padua nu. Okay. Vitamin D so wugina anopa ewie mu a ubenya ene wo say hu nema bebre e fa sa vitamin D no se na be ya enkofa oha bebre mre miss we ye mi mafuta medema ye wo nnuane bi te say mo ka wudi a obetimi anya vitamin D we wo anase kosua obetimi anya anase salmon obetimi anya vitamin D we e wo munti ya hya ne nso na ye koso bie mu a National Health Insurance Scheme for so say omubetua 30% of edura ya yeto hospitals uso wodukuta health insurance card na de ko hospital na so mo hwewa 30% say die 30% no National Health Insurance Scheme for enso afa ato omonso Dr. Bernard Okoboy ena edituja starting from this month yemu ena 30% no ebesha ase nti Ghana for ye nhye ne nso kona so bia ye bibia chewa chenimu se Dr. Bernard Okoboye de atuja se
ye be hwe ye ho a 30% na omode ato so mo betwia ye enduro no nti hyene nso ebiemu nso wo se Ghana fo ye ma ye ni da ho na enkra a omo HIV ye be hwe omo pan wo se ye pay attention to sa enkra we mu esan se akra mpo da ne maami ye ma obetimi enya sa ya rewe ana se choose ne maame ewo no obetimi enya sa ya na ana se onum no fo no mpo akra ebetimi enya sa ya re no entine wo se ye hwe ne nso na se oba bia anyema o make sure say antenatal na ya omoko no omoko na se ma omaduro bi for any infections bia na omama mani ada ho na omanom esan say nipa 350,000 wo Ghana omo HIV emu 7% eye nkra emu 7% eye nkra na 3,700 na eye new infections a ewo system ni mu emu 3,000 de afiri mu emu 3,000 afiri mu nti ewo se yehya ne nso na so ba bia anyema ukọ hospital aye omo ye labs ni na check hu se wo ye safe ana se wo nye safe na ekoba se wo HIV na se wo nyema ewo se omo ma waduru a ebema akra no onya bi nti Dr. Steven ayisi ado a oye manager e National AIDS and then STI control na editudwa se oba bia ekowo a ana se oba bia anyem na okọ antenatal na ye manager onye very careful na edro no onum ni ye se ne be ya akra na oda yefunu mu no enya yare ni bi na osandi tuja se eyasem de se enkra ni bebre na ye wo mo ba this time no bebre na o ma ya akontra ma bebre na anya bi but still edaso wo ho no ma wo se ye hwe ye hu yi ebiemu nso so Dr. Kwame Abrokwa ye nkyira a oye owo omo ye ni interview owo GTV breakfast show so e ma ye tiase se enkofo omafuso ema omafuso anase mema omafuso mostly no ema se ofuso a okoye surgery sa doctor no ye oye plastic surgery consultant ama ya tiase se sa yare we no anase afru kese na ya yeba no ma obi an kase bia se wafuso a ubewu enye se ade ewo so da se wo se wu anase o wanu 2% kwakoye surgery ukoye surgery ni mpo na ewo nnuane a ewo se wudi eni kwan se wo ye surgery ni wie ya na wudi nnuane bia da bi wo ye surgery ni wie consult doctor na wo ye ma no na won kire wo nnuane a ewo se wudi enti opeso wo kire se obi afuso a enye yare na emom obi nso wo ho no ma enam nnuane a ya ye di nintino ebu wo ho no ma wudi di a end product no ebe ye sugar anase oil se ekoba se nipadua no sugar dodo a ye hia ebro so a na ye costo we ye mu no na aye kese enti esa na obi oba bi ho no ma odwen se na fuso oni shape nti no be ma empe no nti na opekwan biya so se obenu maduro na nafu na ba fom ana so bobo omo chechire na eba sa na omo brepa e na o se wafu ni so kese pa esa na wo humi a ma wo bre no na eno ye fa kan se bia yare ewo mu itina news a ewo okay nini ede dachi hima dokas oversign so hia entertainment ne so ene what the news ahodo pi bebre oye dachi hima ba ne dachi hima no menim kura obetimi akodi hima no wo so dokas mbacho himfa na obetimi di hima no asati mayimu ya yo yakuwa yo awuzi afo dokas ana oteni nka no menim say nyame adoma next week obesign so the health news for the week no the abbreviation no so dwumadi no 21st clinic the sciatica expert so to ase atwetwe a omada roma na omaso health point ase a mede dwumadi ebre wo me dan me ho na mafankrato aba mpanyin se de so na bati hunu badwam no aya na no ho na mefa eba afedie me guest ebedi nkomone
21st clinic say eba sciatica no every usisi mu kono a woto ase ho no ntirina fa usrem ekosi wo na ase ho no ebo betimi atutu ama wo ankasa wo ho ba bia enye enti 21st clinic wo mo na ye sciatica expert e wo Ghana ha wo mo de bibiduro so ho bibiduro ankasa ene besa o ya no masa de machine aka ho ya de bibiduro ka ho ne asa de wato machine so ya san ya o massage bi ye wi a herbal treatment ya de awono ama e sciatica 21st clinic na ye expert a wo to ase Ghana ha ba bia wo mo ho wo oboase wo be ho 21st clinic wo oboase council quarters wo oboase court junction wa ena kuma senso ahia udru session so wo mo na nie dwabo so wo mo ho sunyane ni wenchi ni ba bia nkranza 0540311311 0540311311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Okay, I was here for Mammy and Science so amo akwaba ebiem. We a healing point. Don't share a day anymore. Mene Dr. Eric Mafo and a ebe train and komo ewo jumedi eso. Na Shannon so non duba best sports team of Ghana. Men can say Ghana yinano best team was sports mono. Omabi pie ewo Sompa TV any Sompa 93.1 FM. Eti non duba ya be sorry healing point so na ye de baton no so ama omo na ne package omo e de ma wo no weni beje papa na ne obi bisa sa healing point so no enkomo ben e na ye bedie enne no kwasam ni se ye wo ade bi wo ho a e ha nipa miscarriage eno no ubisa mi se e den a panyin se obi ninam enyeja Dr. Eric Mafo ene ono ene ye me guest e wo healing point so na sa doctor yi no eno kwasem ni se ye kase obi abia wa ben nimdie mu efie nyansan mu ene ba se ba man mu no emu ntete ya wa hyeda adosuko na oye doctor panyina wo 21st clinic asuyeye emu baako wodi wani ekire East Legon American House a ono any doctor panyina oho ehonso eneye research center amanfo free other countries ebe ye research ewo ho ene Dr. Eric Mafo atenase dog wadaroma memo akwaba na what is saying dog wa fa ho onso afa ho ba o some dey on me say ene no ene me topic so ha na nen so say alaji ba akopɛ na yedi eda so ha dog me ba cho East Legon to saying boko nyame adom yeguso ye adwuma but muhu on 21st clinic because East Legon say unya herbal treatment ayi wo ho no enye easy yes enti e kire adwumaden a mo ye sanity ho no mugusu ye research no yeguso pa na ye be two be say a whole of 2 months okay e dey asi ho okay e be ye sciatica awareness ye ba be ye kese pa as I say ye share treatment center ya see ya a lot of research there be no healing point ye dey other topics and I say other conditions and eba okay but ye share say o can 21st clinic e wo Ghana ha the obia can sciatica enti ya a lot of research ye ntimi mfa even just 1 month crampo enye okay but ye pese emrepamu no ye ni etiefo eni ahwefo nyina no ebe dosuko e wo sciatica mu okay dog me da CP ene ye se ye pese ye hwe miscarriage definition of miscarriage ya ka miscarriage ye den na hwannom enenya okay say ye ka say miscarriage na ye hu ne say oba wa fanyinsen na asay okay enti the word miscarriage ni ye a simple term okay but medically no we don't use miscarriage ye can in medically no ye say a spontaneous abortion na say ye can outside the miscarriage in the simple term obia ye the tiase but medically no a spontaneous abortion
na won say ye ka obi kan say abortion ye wo abortion ahoro bebre wo ho ye wo medical abortion e wo ho eno no eye se nyinsen a eye bosome ba akoko bosome miensa na wan ka say bi a wakoto aduro bi e wo drugstore ana say bi a wako hospital na yama waduro bi na nyinsen na ye den asai ena ye wo surgical abortion enso wo ho eno so ni use surgical procedures ena ye de yes abortion na spontaneous abortion ya ye ka ho asem ene ye miscarriage no ene se eno de enye onipa ne pe esan se medical abortion ena surgical abortion e onipa ne pe mi ankasa no ebi amene be mani din ehyiamu no na me mpese nyinsen bi ebeba na piem ena nyinsen bi apiem to okwan bia na mefa so bia no e wo se mefa so nti ma menum aduro na anye yi a me be ko hospital ni aye surgical procedures e de ama me na etimi afri ho na spontaneous abortion ya ye miscarriage na ye ka ho asem no eno no de emfiri wo pemu nanso no eno ankasa nyinsen na ankasa na ye den esei ewo ejina enioma bi so a ema ye den esei na ye can say miscarriage na ni duration no ye fa ne say 1 to 3 months ye wo trimesters na se oba ofanyin sen a efri da obema ni hunsuo ena oba no so ni nkosua no ebehia mu a ye fa no fertilization no from that day no up to 3 months no your first trimester nti oba bia na wafanyin sen bia no ye wo nchichemu ahodo miensa your first trimester that is 1 month to 3 months and at 3 months to 6 months and so akoye second trimester and at the 6 months to 9 months and so akoye the third trimester now you see almost more than 80% of miscarriage nyinsen a essay no almost more than 80% okay in the first trimester that is from day 1 up to 3 months but you were late miscarriage and so late miscarriage and so etimi okay from more than 3 months to 5 months. In averagely, whether early or late, we are considering 20 weeks. That is from day 1 up to 5 months. Eno emuno unyinse eseya eno na ye kan say miscarriage. Hanasa spontaneous abortion. Good doc, babia odi abedri no. Wa me hu say ye obi oho no ani pemu no. Otimi decide say me pese e bia kwada no amafa no no mani nye ho ana situation me wo mu nti e wo say me call ma doctor e yi free ho but what science wa kire mu abesi say ye wo bi nso wo ho a enye ne pe e bi kura ope but aba enti ye nhwe eniema ben e na aya e de sa eniema no ba bra nipa no enye ne pe so opese okoyi akwada na mum e bi ofa anyinsen a no wonya miscarriage ofa anyinsen no wonya miscarriage no the course needing. Okay. Enti tofime da se na se miscarriage ye na ye ka ho ansem atifo ne ahwefo ensuya bibi pan free mu ye. Esan se obi nyinsen se ya na odi ahye se spiritual aspect. But eneno ye nam se kwan yi so mayen entity bi am ye hu se before na wo de be hye se spiritual aspect no. Who says causes we na ya bebo so watimi atu anamon akwa se bibi sa wo hono de research anase wo adesuamu no ekire yen se almost more than 50% nyinsen a ese ni nyina no ejina chromosome abnormalities patcho no so dey say ye can say chromosomes a eno na eboa ema se owo akora otimi sel nti who say woman almost opa okay nasa eno na ma yehunu say sumasi ne bani nti eno no ena eboa ma hereditary factors yetimi ye den enya who say who akola bia pepepe who say ne papa ni ne maami ni na the etienne say I was 46 in a nation I was 46 ena ebetimi aboa na nyinsen atumi agina se 46 na ma nyinsen entumi ngina na obema no e de 23 ebeba
enti ebeka ne hunsuo no ho na oba ne nso 23 nso beka ne nkosua no ho na aba behia na ye 46 wow enti no se chromosomes a ye ka ho asem nso no eno obema no ne de no na editeme se abofra ye oba anaso obeye bema okay enti enye oba chromosomes ena e kire se editeme de se obeye oba bema no hunsuo akọ wo na wo kire nti ye wo emema ni bi ho a omo manko a okay eno so physiology ye the whole thing a bit me take time a ye bit me so aye den discuss okay na say dog person kire say da bi wo ho a healing point so no ye benya bre ye bit me nya me ahwe say wo ye bema na ta wo manko a wo de wo betimi aye na wo obi so awo memma nko a wo kwan betimi afa so betimi de oba be frem sanity ai be ye adwuma so we 21st clinic for na obenya sa de we free okay ti dog ye nto aso enti de tie ne se e was say 46 chromosomes a ye ka ho asemi se kosua no ehia because oba ne de 23 ba be man so de 23 ba na abehia na ye 46 na eno ene be boa ye kan bibi say implantation se oba ofa nyinsen a ewo tubes na your fallopian tube nim enti ebewo mu kakra ansa na etimi atache ne ho aba uterus awodie no ansa na ba betom na nyinsen na hyase esa ye den ahyase esa enyi okay na ohaw bitimi ba ana chima bitimi ba oba ne de ni timi koye 24 na ebia obema no e de akwakoye 23 It's in a basani abenya 47 chromosomes instead of 46. Na Shannon so says I deal with a 47 no happen a nioma mienu. Say unyin say any be say ana say akola no obetimi Down syndrome. Hey, on say ye won kwala bi o hono ma ne kontimi ye ketekete na ne ti aye kese. Okay. Ye wo onipa bi o hono ma say ye nim wo shape ni de nanim na ye flat. Ye wo bi o hono ma ne nan no ekwan nam a flat. Yes, ono de ne 47. Yes, entina eno no chromosome when chromosome abnormalities no na okay esa. Enti ebro so a eno no timi nya condition a ye kan ho asem say Down syndrome no. Okay. Ena un say ye won kwala bi o hono ma wadi 20 years but unhu na asa kwala wadi 6 years na adwin nyina ewo form okay ni nyina so ya de a etimi ede sade we ede eba okay ena ye wo another condition so gynecomastia eno so ye se obewo bema ba bema no ni nufu bebo boti se oba okay na eno no every bema side ana oba no mum side eno no mostly na nkasa no eya na chromosome abnormalities no dodo na every man okay esan se the entire na dodo na free man say at the age of 32 years mostly 35 years and above no a woman is likely to have this chromosome abnormalities. Wow. Esan say unkosu ye wo yem no eno na determine obankosu ye wo ne yem no eno na determine the age. Wow. So enti we di 35 years x ne nkosu na wo yem is equally as 35 years. Samum. Yes. Nti dog na so person kire se nka awo mu mpo no. Nse se nka oni panyini bebre ansa na wawo. Sanity. Benim se da kro ye be head aba adi ho nkomo. But miscarriage ya wo kan no on se ye he niema e ma miscarriage ba. Eto da wo ho aye se oba bi anyinsen. Onyinsen ye no ye se na wode no ano emre. Nti gi se okoma ye kikire. Bamba bi su kura wo ho a ye se okay na ye nyinsen ye no ye makwan ma oni ni yiri enhia because oni ni yiri ehia ada say miscarriage beba sansam na ya na ye tete no ya soma ye nim hyeda nim sa ne ma no no kre ni nyina ye no kre eno no ya about misconception ewo though they have that belief but we will come to that ye be share misconception okay say obi ohono a wafa yafu na oni ni kun adi ahyiamu nti ni nsen no ase na odi ahye ni kun ni se oni ni di ahyiamu nti they are all misconception. Okay. And after the courses no we also come to that. Okay. Na the ahye nipa adwen mu ahye no so yetimi so acclare say doubt ni na. Okay. Na ade ane ye kan say a man no from 35 years and above no you are at risk. Wow. Say I don't know say wakun akoko a enkosua
ewo ni mu pen yeah ade a wo hu ni se nkosua ni bi ye akese ene bi nketwa okay na se nkosua ni nyina nketwa ni akese ni nyina afiri mu a akokọ no nkosua bi eni ono baba bi obetimi atu bi okay enti ye kan se ye wo wa ana ye wo ba ne eggs ni nyina wo ni ovaries ni na e sha se mature at the puberty age okay enti day in and day out biano fertilize ovulation e take place biano na eggs no e release na eggs no e release okay di se mi tie ne ye dia lema yi na me bisa we o se nti se ye wo ba na nkosua e wo no mu no se ebra otu nkosua no se nkosua na nyame de ma no eno na oto eba na se ensan enkoma yes esan na okay esan na asa that is where ma menopause age, you know, we don't have a specific age. Okay. It will beat me the menopause age at the age of 40 years. Okay. Will beat me 45 years because say eggs, you know, when the eggs stop producing, menses no him febio. Intimate bio. Okay. Intibia the war yamono. Esan that is all. Since na me de entu hu bi eyese wu kun akokọ na hu se nkusua na ewu nketo ahanti ni nyina asa otu wi asa. Okay. Enti we know every month bia then na ovulation it take place na eggs releases anti it will be over 45 years 50 years then na ne menses na then I stop it. Okay. Enti you can say at the age of 35 years no and 32 years and above ni nyina no women are more likely. Okay. Say omo betimi enya this miscarriage because of chromosomal abnormalities. Enti na ehu behia se oba bia no obetimi aden awontem enti eye ade kese a cause miscarriage pa aside other causes a ye ba so no okay but miscarriage most of the miscarriage ni nyina no chromosome abnormalities na cause abusia for the din Dr. Mafo na ene offering crime to East Legon research center na ewo hono ono ne Dr. Panyina Odano ono ena ne wababa wiye ewo healing point so na hyanu nso jumadi no mpanyi se de yeso na bati hunu badwom no aya na ne ho na 21st clinic ena afa healing point ho eka se le medi kan kai no Ghana hano across the country no more than 20 radio stations ena efa no live ti baby a wote yenka efri bia no hyanu nso o hwe Sompa TV wonso a wo YouTube ana Facebook na o hweyen no ana wo asante mantem na o tie Sompa 93.1 FM otisi sunyan a Sompa 98.9 FM power e won kan any other stations a wotie nyina no ebre so a mema wo kwan na wafrɛ na wonso asembisa bi a wo efa miscarriage hono sɛ wo ye bema sɛ wo ye oba wo betumi anya kwan na wafrɛ ne mom yamfa asida emfama 21st clinic the sciatica expert sɛ oto ase atwetwe a tini o sciatic nerves na ho ba asɛm a ɛyasɛm na ato ɛno a enku ayese efi abosia meka fi abosia etwa wa ɛya papa enti ɛnokwasɛm ni sɛ wote hɔ na wo sɔre na ayɛ asɛm de ama wo wote hɔ na wo sɔre wanyi obi amfa wo nsa nto n'akyi a na wubu ahwe ɛno ɛte kɔkɔda a ɛma wo yire mfi wota atena wo to so kyɛ wa unom diabetes aduro che na wo da pressure aduro so che no o sciatic nerves na wapa wo nipadua num no efiri osisi achi no akọ wo nan muro mu no enu ti na toda mpaboa hyewa mpaboa no timi wuro na wonim se mpaboa kora afiri ho ne nyina no 21st clinic efa bre more than 4 years ena eye research ehunu se saa yade we no obekọ hospitals akese ene ko isilegonom na ohwe sede sebe Legon for doctors, big doctors, ne MPs ahodo acheso omo ba abeja yaresa ube kumasi a overseas no kwasem ni say tech for omo science ho ne ayi ni nyina no ne omo maame nom ne omo ankasa mu no sciatica omo ma so ano ayasa bia kase ni nyina ho na so 21st clinic aso ye na omo de omo ba every say bibi biara e ma yaresa edimu no 21st aboa no ho na yade enso eya ntimisro number o de be 21st clinic no 0540 311 311 0540 311 311 enkrabata dunwotwe na ewo man mu domi omo ewo ho
eno achi no Kumasi overseas asana America sunyan ye free koto krom sesei tinin ye free koto krom ajan kroma junction ho ye free ho sesei ye wo regional hospital ho first gate ho na sunyan yababe transisi ya enti first na oba koto krom na oba be gya yaresa e wo sunyan branch na ye free ho aba sunya regional hospital no first gate no ho na ye wo brekum no ye ne yene Chris FM na eben ho enkranza opposite Presby Bank ye wo hogo so Sources FM wanchi so ye wo Kramo store sanso na Rainbow Radio ho so no de dwabo so ye wo ho na debi so market ho ye wo tachiman yene Agenkwan FM edi enhwani mu na Kofodua nso ye ben Agata market takwa enso meno kasa no ye Roman stores ye ne no na edi enhwani mu Dr. Asare no mo ho ebo adwuma na wuduru obo asisi ya ye wo Court Junction Obom Road kasoa na chese ho nyina no 21st clinic aso ye no wo ho wuduru takrade sisi ya efie kuma number 9 taxi stations no ene ye wo Tamanso ye wo committee 1 ye ben Roman church no ho na ye ben ene nkrabata aka nyina no eno nti na me se opese on 21st clinic eto kese e wa yaresem enye siatic anko a 0540311311 0540311311 na oni wo mo ento kese dog yemra na yenhwe miscarriage no na o ka bibi enti sere na o ka o se mbisa akoshin bi e ma no bebre fa afura memma ka omo ho a toda no de she doctors se woni me da ebeba ebesei etoda ebi no mu kasa ne etoso nso mi bisa se obi fa afura ebi adakru bi ebeba ho de bat me de ka ho se kwan bi a styles bi a nikunu ne no beye ana wono ne nikunu no beye etimi ma miscarriage ba na okay enti the year can say ye wo misconceptions be brave wo health ho okay na related to the miscarriage no na yes say ufanyin sen na say wonu ukun edi ahyiamu a eni hu kwan say miscarriage no etimi ba na say wonyin sen etimi ese sanity there's no physiology bia na e back because at the end of the day no even most of the gynecologists scramble recommend they say oba kra no say ofa nyinsen ana so ofa fra e wo say utimi no ukun e den edi ahyiamu pacho what break his ass ayi the opposite ka kire man yes ani abusanfo munsusu fa nwa yasom e ma nyenyimu a omo mpese omo kunu beba omo ho no Dr. Mafo Eka from Research Center say we oba na say ufa afura tama ukunu fire doctor sanity yes sanity say there is no uncertainty na me can say obi ho no ma oni ni kun ni be di ahyiamu no okay oni ni di ahyiamu e bi ohun say ho no ma na moja no moja shase say ye den etu no okay but moja na etu no de na adwen be say ene me ni mi kun di ahyiamu nche ye ne moja na shase say ye den etu me but enye sa esan say infection ye wo pelvic inflammatory disease okay no obi o ha wanya history of syphilis obi wanya history of gonorrhea obi wanya history of chlamydia pain okay na when treating ye enti eno no eya de ebetimi asa ayede ama ede aba anasa say nyinsen no okay ena de na odi kanka na obi ho no ma omo cervical incompetency chese omo service na anasa awode na no entimi inclusive ho na bie okay enti bia ono have sex na ena service na no ye de ebie okay enti do eni ne ba be hia but wo be hu ne say ebia enhyiamu a oni odi ye ni nti na ama nyinsen na ye den asay okay so there's no scientific proof say sex etimi cause miscarriage ena exercise okay exercise so no there's no scientific proof because obi ho no ma wo say me nante kaka na say me call jogging a me buy a me dware a papa na me exercise we na me hu say moja ye dey etu okay because already no say unyinsen a service na no close okay and anu be bia e be bia from free 7 month eko okay a close enti say wo ye medical or surgical abortion e was here dey force e bie and e dro na ye dey ma no e force bie wa wo dey na no okay that is the point omo te more
cramps ankasa wo bon say omo my abortion no omo hu pains a omo kom okay pains na omo kom ni nyina say service na no ne pese bie okay because ideally na was anke bie be say bia from 7 to 8 get it to 9 months but won no maduro say wo pese ade na edi be say 1 month or 2 months no service na no nche emie okay it is say wo how bi enso so wo service na no a etimi ye den etimi de say nyinsan igu nyinsan say ye den eba na styles ne on say obi wo ho a onyemo a styles ne mi ankasa me nche da nim sadi sitie wo le ware ye nche no bi a wo betimi a kire me dodo no a enti asembisa ne se oba nyemo a styles a oni bema ade na obi sire me kra mi timi hu ai ade ma ade maka manfo se bia na enti no enti sa styles ahodo no a aya na omoye no eno so timi de miscarriage ba na un se de na ye di kan ne se ye kan ba miscarriage and ye can say mostly no most of the miscarriage na nkasa no okay in let's say within 1 to 3 months okay but ye can say styles no ebeba after be say 6 months no ho no de wo say na waye akola nkasa enti uterus no awode no ayekese enti eno no say woni ne dana say any position bia no ebetimi affect and ebetimi ama service no ano e because un say awode na no yekese ne nso no na ma service the eba nanim okay enti eno no yes e push no enti eno no de ye can say sinyin say the free best 6 or 7 months mu oko no eno na positions bi enye den enye favorite okay na we do afanyin say best bosome ba ko na say bosumi mienu any de any star bia no is recommended okay but from 5-6 months eko na akola na nkasa no I say kese no develop no because we say from 1 month any 2 months already akola na kra na uterus nim okay e fallopian tube na fe na implantation e be sha say dey take place answer na ba be dem okay enti na no ne crampo de o hate service na no kra na there is no way say bit me there every doc yenhwe enema ben na semenyama yes science a sha say ba metime hu say sama mama me ho anya ha ankwa yar sabia miscarriage betumi aba because your brain inti make cover course enti enioma bia wo be hu no signs and symptoms no ye be fa but ye be fa ne types no na ye de achirechiri mu e wo ho ye first type of miscarriage ni wo ahoro bebre but ye wo chemical miscarriage ankasa e wo ho na chemical miscarriage na no na occur within 1 to 4 weeks that is within 1 month yes say the type of miscarriage enipa dodo na ma dodo na nya but omu hu esan say eno no eba within 1 month ni mu a na de a wo be hu ni say ema o delay enti o menses na bia da bia no eba on the 6th but say unya this chemical miscarriage na ebetimi aba based on the 10th na eno no hye ne so say ubetimi a bleed more than say na normal flow na nkasa no for 4 days ubetimi bleed be say 10 days ebi o ho no otimi bleed be say 2 weeks enti eno no mostly ne si onipa no say ene no emba time bi oba ebetwen because there is no fetal heart se fetal heart sha say akola na sha say akoma no sha say ebo a eno no na obon say time achema no beto no ene beba but with chemical miscarriage no there is no fetal heart enti ne eno no ebetwen ama wo time na nkasa e wo so menses na ye den eba no ene eba enti ne no dodo na hu so menses no munya but na eno no eye nyinse ne na ye den asai enti obi wo ho no mo a wotimi mixing the period no but wo be check no then obon say bia na amaki 2 on say no pregnancy test no ya wotimi nya 2 but no na beba very faint beba very faint e che say ACG hormones no amfan say e wo mu no because no ne na che say nyinsen bia den aba nti no ne ba very faint ena ye wo ebi wo hormone so a omo nso de no emoja etuom eno ne ye threaten abo with miscarriage emoja tu no but emoja na betu no still no service na no aye close
aha nti ono no bi on fa so ho bon se moja betu na obekọ na ye be ye other labs work ne other scan investigation ye be hu se still na no akola no olusu no ti woni pa bebre ho emoja ye da tu o mo ba still na no omutimi san carry on with the pregnancy. Okay. But no say onipa ni belusu no wo ebra ababe inevitable miscarriage. No moja ni betu no. Na awode na no service na no so abie. It na no dey automatically na nkasa no ebeba. Yes akwala no beba. Sir, but the most one dangerous. Na ehun hia say abre ni abre nyina no say wo fa nyinsan ye wo say wutimi kwa ya isabia ye wo miscarriage. Okay. But no eba emoja bie ntu but akola ni be wu wo yam enti onam ena aha unya any signs of miscarriage bia. Okay. Bana akola na awu wo yam na akola na nkasa wu wo yam. Okay. Enti ebi ho ma bo so obekọ no ye betwa scan no then I was a ratio. Wow. Educo theater because already nankasa no fita nankasa in develop bio. Okay. And other tissues name so wo hu ni nyina no has also stopped developing. And hormones name so boy nyinsa ni nyina nsa no so stop it. Now miscarriage timikum. Miscarriage etimikum. Wow. Etimikum say ye can say obi ho no ma ye wo incomplete miscarriage ho. Okay. And no moja ne baba tissues ne bekam. And wo di agrobekum. Okay. Aha because I didn't say na enyin bio. Enti na ade na kwa akoye dead tissue and a womb. It is wo di agrobekum and as one hwe ya they don't have any option bi ase bi you uterus no mu you out there. Abusiafo ebre no ayebre. Sa me ka kire wo. Dr. Amafo wa ben ohwe ne niam a wasane mu agu ho a ebia na ye memenda kwanhwani ebi kura na okwa sori kwasiada ebi kura wo ye kramoni ene dwumadie nti wanya kwan se ene miscarriage weto bo ase atie nyankopon ya adoma healing point ye de bra wo memenda bia no nkono kopem se nondu ebebo anopa na ya bo repeat kwasiada no nso kopem se no wotwe ebebo enti ene wanya bi antie wanya bi anhwa a hye no nso ochena ebo anwumre no nso kopem se na wotwe ebebo a eba chewo hye no nso se obetimi ahwe repeat ewo Sompa TV so na aboa osoro nkokwan so se de ma me nhwe se metimi aba wo nkyɛn na wo nso wo asɛm bi se bi anase wo biribi a wo betumi aka 0551 931 931 0551 931 931 anase 0548 931 931 0548 931 931 se TV no na ohwen a bomodin se wo bema volume na akofom ansa na yedi enkomo me ba cho wudi ani ba bi afra mi free me ba cho wudi ni ba bi afra mi free me afia Japoma. Okay. Na me pacho me person be sa doctor say enya den na so ba ne be ma in shemo like we say only na shemo na wie no sperms na ko but so sorry na de na mo na de na mo na ho me pacho. Okay mate me da se na sperms no ka ho ase me da se pi me pacho wudi ani ba bi a ofre me efri. Hello. Bacho Udin, anybody a offer me. Bacho, good morning. Good morning, Wahima. Bacho, your friend is a friend, okay, so far I'm in your way. Bacho, in person, you just a doctor, so your banner on now, but not on your message, I can't want. Bacho Sisubium. Every month, but not on your message, I found one. A brown. Okay, Mati, and also you can say miscarriage and that's it. Me bacho yan kwa homa so bi mpacho udi ani ba bi a ofre me e free dey na obisa e wo miscarriage ho. Me bacho udi ani ba bi a ofre me free. Yeah, ofre me free. Because if I just me free. A free e kasa free. Me pacho. Me pacho me free.
Afri ye misra twe free TV no why pa cho na wo de yen kasa wo phone so me de ne say menyemo by me wo hwa na ma ya sie me ya okay mate fafo from mami na che say person wo kire say oh pain me ba cho wudi ni ba bia ofra me free yes me kwesi me free tashi no gwa okay pa cho meet your name pa cho me bi say obi nyima na say oba no oni ni kunanda oni be ma foforo da ebe affect akora na say no so be cause miscarriage na hey asem kakra na de abahwim sa no okay doctor to we na aja sa question we won kwa na bit me yi ano me ba cho wonso udin ani ba bi a ofra me efri be ba che pem abra adusi kwamra adusi me ba cho no butata abdominal abdominal infiltration that a very almost I did read the abroso and I read the abroso. Okay. Certain when the number read the abroso. Communal abdominal Matthias here. So we the Bema de 23, oba de 23, no oba de Babro so 24. Matthias here, ya to question na say. Read the abroso. Me ba cho Mati, ya da question na say. Me ba cho ya say mo. Me ba cho unso di any baby a offer me free. Me ba cho me divide me flow free doma okay me ba cho ohima mami ntio. Hello. Ba cho ohima mami ntio from doma. Me ba cho free doma me divide. Okay, by that mami ntio. Me ba cho me person me be say doctor say. I need saying if I say bia am chon ya. Date ya would be shooting so ya obutimi yo basa utimi experience it said there when you okay dog what the question answer there okay but me that see buy that from doma me ba cho unso wudi any baby a offer me free your friend me kwen ka fit man okay oba hima mama ntio but so the be doctor say so ba onyam menyam oh medical check am a bibia okay. But my house is to me, it's me. Okay. Maybe can you send it that a farmer say. Okay. And let's see, I'm saying you send it. But my house is to me, it's me woman. But then do your son, ma. Abnormal is normal, but we know it's me, severely. It's the same because doctor said, and then I make me at their phone. Okay, me that's it. 2 more course now for the yeah, seat. Now ya ba. Now any doctor man for arbitration come on. But you would any baby a friend me free. Hello. Yes, I would need baby a friend me free. Hello, me the gift. Okay. Me the gift. Gifty yanko chongo free TV no Hawaii na yin komo. Me the gift. Yanko gifty. Na yen se menyam da format ni baby ama ya se me ya. Okay. Okay. Me the gift. Mate, me da say, yamfa de utwa to. Me ba cho wudi any baby a friend me free. Every time I him kasa free say. Okay, mami ntio. Ala oh. Only oba kim. Me ba cho online no emu na ho chia hu yi wa mpa cho. Hello. Yes sir, me ntio. Oh, okay. Me ba cho wudi ni baby a friend me free. Hello. Wudi ni baby a friend me free. That's your friend Emmanuel. Okay, Emmanuel, mami ntio. That's right. Me ka se kwada so. Mami ntio Emmanuel. That's all. There 2 months ni nya me mense. Na the coach scan, medical hospital se me nyamo test. Na me ya me sa tin te me coach scan, na me coach scan. Ahwe, coach scan so ya. Can you say bibia nso ni. Okay. And 2 months ni nya me mense. Okay. Mate, Dr. Beyano. I was here for mama yem fancy ya de bre na ye adwuma maka cho say non duba. Aha, sports for no betrasi. Yemra Dr. Ma for ho. Dog. Yes sir. Questions in o mo hwedi abi ho. Me who say na
nkofo bebree pese omfre pa yeah ba ye fast na yentimi answer of questions because yeah brother the edikan no na obusa se oni ni kun di ahyiemu a ya na ne hunsuo no ehunsuo ni samba okay sperm returning ya de a ha mani bebree okay but sperm returning early sign of pelvic inflammatory disease eno no so ya de foforo eno so ya ko ye betreat okay ana say bia onipa no owo scar tissue bi scar tissue a form of fallopian tube okay eno na ba sa wo the sperms in be returning okay and obi a wanya history of abortion and so a high risk of having this sperm returning okay it is onya we at least also timi to anamon na any labs work na yetimi ye investigation na it e betimi aboa no ntu anamon no na ba kon so say wanyin sen ba still na no da so enya no menses yes it's possible before now we benya on menses na nkasa no ye wo bibia nkasa wa adwenu pituitary gland no na a secrete a release estrogen and this estrogen na boama wo ovaries etimi release X okay so betimi afanyin sen once this estrogens are being producing okay and say estrogens ni release are still so be signal ovaries no release so the normal but ebedu baby kakra no bon say estrogen ni produce ema ovaries ni produce X beyond ebeja na kwhia aka ni nyina bigina ma yes enti on say na ye can say ye hwe most of the types and na miscarriage ankasa no the sign ankasa obehu ankasa lower abdominal pain okay it is abdominal pain ni ba entenase okay at least bomodin na ko hu doctor okay say one ko hu doctor anything can happen okay because e bia pain ankasa wote no ebetimi a ye say service na no ne kra na pese bia e force na ye de ebie until we say any lower abdominal pain bia na we say utimi visit to the facility okay na utimi complaining na ye other labs and scan or alternatives bia na ye hu na ba kun so busa ba chromosomes no say okwan ben na wo be fa so obehu say we dey dose hu we dey ti na ye kan say we say utimi tu anamon eco hospital say wo ba we no ananse say wo ko any facility aye wo chromosome analysis ankasa wo ho eno na ye be ye amia hunti no me fa sa kwanya we su na ahwefo ne atiefo nyina no omo nhyɛ ne nso sɛ wanya miscarriage ato so ba ko mienu a and try say o besan kura say unyinsen for the third time bra we dey ebe say e wo mra unko hu because underlying condition bi na dey sad ne ba it want me antu anamo a ebe say sa enti no e wo say utu anamo a un say ye wo hormonal analysis eti na me can say miscarriage it entails a lot was here labs work ankasa na ye scan investigation na yetumi hu nti no dey possible we will do a chromosomal analysis na yes me feel say was say me share that say nya obi na ye to asa nkomo we so kakra na di bibi foforo so ye wie 21st clinic dey na o kan e dey afam ho na me dey osi okay 21st clinic ade a me pese ahwefo ne atiefo nyina ehu ni se ye nyina so ya ade ba akopɛ okay se wonti aya esase a wonti there's one two nipa di ase a wonti aya esase so ba bia ase okay ena enum aduro ewo mreku a onim yare no farabine sami Dr. Blessed baby a wo bia no you koti we ne anope okay enu ni ye nyina so a ye de eye adwuma okay enti na bibia no obi oba ya so ye bia nso no edi ehu adanse okay ni aye kan se ye siatica nko ade a ene emfe nko ba bia but dan wani na bra to first clinic na miscarriage ade ba kwa ya ne yen se yare bie no no ma ye ba bebo so a yentimi ensa na wo hwe nim die a mo sane agu ho ya woni ho akwankyera wotimi ya ya hinta sema to first clinic ye de ebro Saturday bia enti ne a ye kan se e wo se wo bɔ mɔden na utu anamo san se ene ade a ya ka ho asem e ya ade a 21st clinic yetimi eye okay san se miscarriage eye adeketoa wo fertility issue mu a ye hwɛ enti ene no wo any miscarriage issue bia na obetimi ade aba Dr. Meda wase menim se me san to nsafrɛ wa obeba meba
abusiafo Dr. Mafo ono Dr. Penyina ono ne da East Legon 21st Clinic Sciatica Research Center no ono na eda no ene miscarriage na edi ho enkomo no nyame yadoma ochina kwasiada anwumre no nso yebesan a repeat said ye ebeboa ma otimi tie niye wo mu akwankyere bi afre 0540 311 311 0540 311 311 Mina production team ni nyina se Dr. Blessed Foster ono na executive producer Emma Healing Point Doctors dache hima de news no ebreye school fees na Rocky Junior na Aki omo ne boy ma ye di show yi ebre medin ere Tofik akwa wetima from Alaji Tofik ewo enne edai kramofo nyina no ye mamu nyina trinkwa se nyankopon ede ada enne nyankopon enhyira mo na onye mo kase na onto ni nhyira emumo so me sorry no abusuafo mi jawo ede wo ama agudi forma no sama kan cho say the whole Ghana team no aha eno omowo enche obeti Mr X so enka we ba cho makrao awrade nka ho Healing Point esuni 21st and alpha honka 0540 311 makrao 21st Clinic is one of the best sciatica treatment center in Ghana, West Africa.